Ako smo uspjeli da vam izmamimo osmijeh, kliknite like, subscribeajte se na naš kanal za svaki sljedeći video te nas šerajte što dalje možete. Također, ako želite da nas zapratite na društvenim mrežama, u opisu svakog videa su naše linkovi za Instagram i Facebook. A sada idemo na video. Naručim vrući burek, baš jer mi se može. I ogurčak naručim u pekari kod Jože. Umijesio bi sam, ali ne znam pravit kore. Nakuvavao sam ti jedno od večeri do zore, ali nisu mi se dobro razvukli listovi. Smorio se isto ko na plaži kitovi. Sad odem kod Jože kad krenu i po rivi. Jožo kad me vidi, osjeća zacvili. Brkovi mu masni, ali je uvijek fin, a burek mu dobar i pravo jeftin. Jedem ja pite sa svime i svačime. Volim žderat bez da brojim kalorije, ali onda me začepi, nastane krizno stanje. Napinjem se i vičem, joj ješću manje. Ubio sam tugu u toj masnoj piti, možda nisam trebao toliki jogurt piti. Dođite kod Jože kad imate para, petiva su pravljena, baš sa dosta jaja. Kod Jože je burek, kakvog nigdje nema, svaka je pita začinjena. Kad uspijem da kenjam, neću da vas lažem, odem opet Joži da jedan burek smažem. I tako je bilo, sve do skora brale, zatvori Joža pekaru, srce kad ne stade. Bila preko puta jedna trošna klupa, sjeo pa zaplakao što osta samo šupa. Al reći ću ovo, neću da vas lažem, Jožin burek u srcu uvijek će da se slaže. Nema više Jože, al nemam ni para, nema više slasnih peciva od jaja. Ostaće ta pekara, za mene čuvena, i onaj burek koga više nema.